Ti samo prostorije. Da li možeš ovdje da se vidi unutra rešetke? Tu i s desne strane. Vidiš i kalauze kako je to. Je li imalo što otvoreno bilo za tuda? Da je radni dan. Ušli bi unutra pa da snimite te prostorije. Čelije su sve ovako kad uđeš sad u hodnik. S desne strane je... Kako da snimiš ovo sve da se vidi da su rešetke na tim svima prolazima.